I kubleye pi woro ki pralok ki wasnyau suk wo up I ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi wada chem ye met yap yong uwaya karile kejat uwada pasi hajrong ding hawakam te kamon pertuj uni uwayap waito uwasa wachong haiwan teton up I gani kubor hadu wakut kenang wayo tip I wasakhet The chua was dang ichiki kubor ladam pu mu depu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell we mai tu khanang we yo pten cho cho phi yo yigi kubor wa thame te tons dang ichiki kubor ha I wi ni ijia was nyau si I wada pen tkut not ya bro hi e wada chem ye med yap yong wi ubru uwa arposan snem irta uwa em iduna ha ido ipran uwa da pasi ha wi udin ya uni ubru de tipertu ya okam ubishnu kujur uwa chong wasa hakachnong pahams im Ribhoi district wei to le uwa ya karile kejat ubishnu kujur to uwa da wirla ars ngi wada dep wei ni kasngi da chemno ye medyap yong o ubishnu kujur to le uwa em iduna ha ido ipran iyong o kadwa em udu kawidon hi ka kejat ye medyap yong o de yo de ki wa chong chnong kate ka chnong ne kasngi wei da pentip no ki cheki pulit Hey to wan wa ida wa yap u wa pasi hi o ye o de ne wa em wa pen yap chon ye o ne hadu ka tempo em utip ki wa sakhet tang wa ye met yap yong o da kit no chanong po civil hospital yo le pen dep ya ka postmortem we ka takit wa bne dang lai ko chakhamat te kam wa man ka te kini don hi ki khubor ki wa de yo I hajrong ini ijia daw pen snyau chu I cha phikat wa nang yo I ki khubor hey to wa ini te du kini don hi khuble chibon